Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema kurikirana ibiganiro bya Kigali Creators. Ndizere yuko wamaze gukora subscribe nawe kandi utarayikora nicyo gihe cyiza kugira ngo ube wayikora. Nta kindi rero usabwa ni ukureba munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, then ugakirikaho, warangiza kandi ukaba wakora na like kugira ngo ubashe guha ino video agaciro. Uyu munsi rero ngiye kwereka abantu bambwiye ngo ni gute ushobora kuzamura level yawe mu buryo bwa wayikura kuri level ya stone ukayishyira kuri iron ukabasha kwigeza ahantu ushobora kujya wegeringa amafaranga menshi kuruta ayo wari usanzwe ukorera ukiri muri stone. Nta kindi ukora rero, uza hano muri search muri Google yawe ugahita usacinga Dogeking. Okay, Dogeking ngira ngo urabibona, uhita uza ukareba aka kantu kari hano hasi. Akangaka ka Dogeking kaba gashushanyijeho akantu kameze nk'imbwa, ukaba ariko uza ukemezaho gutya. Iyo umaze kwemezaho gutya rero nta kindi bakora, bakwinjiza muri application yabo cyangwa se muri website yabo bakabasha kwinjizamo. Iyo umaze kwinjizamo nta kindi ukora rero, ngira ngo niba ubibona neza ngewe mfiteho doge zigera muri 60 n'imwe. Izi ni doge nyinshi cyane zirimo amafaranga ajya mu bihumbi 70 ingahe. So guys, nta kindi wowe uri bukore kugira ngo nkwereke uburyo wazamura level yawe ya stone. Uraza rero ukemeza ahangaha kuri hano kuri dice. Ahangaha reka makwereke neza, ahangaha kuri dice. Ahangaha niho uza ukemeza ugakirika ahangaha. Iyo umaze gukirika ahangaha nta kindi kibaho rero, uhita winjira ahantu hameze uku nguku. Iyo ugeze ahantu hameze gutya urascrollinga ukamanuka hano hasi ukaza ukareba gutya bimeze. Iyo izi coin zawe ufite uko zingana kuriya nta kindi ukora, uraza ukareba ahangaha handitse bet. Aha kuri bet uraza ugakirikaho. Iyo umaze gukirikaho ugira gutyo, wamara gukirikaho zikajya zigenda ziyongera. Ngira ngo niba ubibona neza hari hejuru urabona ko ziri kugenda ziyongera. Bino biba ari nko kuzimayininga kugira ngo ubashe kuba wakoresha izi doge zikore muvoma level yawe washe kuzamuka. Ngira ngo niba witegereza neza hari hejuru uraza kubona utuzamuka turi mu ibara ry'icyatsi, aho ngaho ziba zirimo ziragenda zizamuka. Iyo zizamuka rero nibyo byiza kuko uba uri gukoresha muvoma iyi website, iyi application yawe cyangwa izi doge zawe zikabasha gukomeza ziyongera ari nako level yawe ibasha kuba yazamuka. Abantu rero mwambajije ngo kuki level zanyu zitazamuka, ni kuriya rero bikorwa. Ngira ngo urabona ko bigenda byibara bizamuka bihinduka. Ubwo rero guys, nawe niba ushaka kuba wazamura level yawe nta kindi ukora, uzageza hano kuri bet hano hasi. Ahangaha numara gukora bet, ngira ngo urabona ko hano sorry network ndabona ari nkeya. Okay, uhita ushyira kuri autobet hano hasi kugira ngo zijye zihora zibara. Niyo warambika telefone yawe ukaba wibereye mu byawe ariko zo zikaba ziri kwikoresha, ukora kuri autobet gutya, warangiza ugakanda kuri start autobet gutya, zigakomeza zikibara. Ngira ngo niba ubibona neza hano hejuru zigenda ziyongeraho, zigenda ziyongera. Ngira ngo urabona mu ibara ry'icyatsi ziri kugenda ziyongera. So niyo zamanuka ntacyo biba bitwaye kuko n'ubundi haba hagenda uduce dukeya cyane, kuko nta na doge wakoresha niba wakora ukwezi nta doge yava, ahubwo ziriyongera hakagabanukaho duke duke. Ibi rero gufasha kuzamura level yawe bitakugoye. Ikindi kandi uza hano kuri ahangaha kuri aka kantu ukareba level uriho ari iyihe. Ngira ngo urahabona neza, uraza ukareba level uriho, uraza ugakirika ahangaha kuri free doge. Ahangaha uhita ubasha kubona level yawe waba uriho. Ngira ngo murabona ko twebwe turacyari kuri level ya stone, ariko dukeneye kugera ku zindi level. Ngira ngo urabona ko zigiye zitandukanye, hari stone, hari iron, hari bronze, hakaba silver n'izindi zigiye zitandukanye. Rero nawe nta kindi usabwa ni ukuba wawegeringa kuri ya nkweretse. Guys, turi kumwe mu zindi video. Ciao ciao.